clear tu te in zavain chi bai vek ule tuna a chanchin kan soitur hi IPS officer Firoz Alam Chanchin ani hi Delhi Police a Constable ni in kumsang ni sompakua khan UPSC a ainziak tling ani ama hi Uttar Pradesh Hapur district a thingtlang kho pakhat pilkhuwa Atanga ronchor chuak ani a an chung kuai hian lekhazir sang takpo anom lem lova apa hi Paul Ruk Pass ve ni in Urdu chia chiar thiam ani kumsang ni soma khan Paul som pani apas nu in Delhi Police Constable ni tur hian atling ve a tichuan Delhi Police a atran nu hian a thian tenen in anin luat trauma chutatang chuan BA po apas ve le maya tichuan kumsang ni sompalia khan UPSC exam chu abei ve ta ni a soidan chuan an officer liante a hmuchang te hian a it ve em thina case an khoi dan velte an thunei dan velte a han hmu khanin ama phurna a pe a officer ni ve a chak em thina chumi wang chuan a hun ol nei piangin UPSC exam turin ain buat sai ve a coaching po kal lem lova ama thiamang tok tokin ain buat sai a phone a note in siamin chung chu duty a hun ol nei piangin a chiar thina a zir thina tin zana duty ho a te a chiara tichuan kumsang ni le sompali khan UPSC exam machon tur chuan ain buat sai ve ta ani avoi khatna chuan prelims po apaltlang lova kumsang ni sompanga a han exam le a prelims po chu apaltlang le ta chuang lova ma se beidong lovin akum le kumsang ni somparuka a exam le a chuta chuan prelims chu apaltlang ve ta a ma se main apaltlang zo lova tichuan akum le an exam le a chuta po chuan main chu ala paltlang chuang lova amero chu ama a in amak mu ero asang hret thunga kumsang ni somparia ta po chuan exam chu an be le a amero chu chuta po chuan main chu apaltlang zo chuang lo ma se ama ai chuan mark chu amusang le ta thova tichuan alas atem tak tak kumsang ni sompakua chuan avoi ruknan exam chu an machon le ta a heta zet chuan all India ranking a zaruk le somli le pangana din mun aron hau phata ani asoidan chuan atira atlin lo khan beidon rilru apulova katum ngeru saru ti in atlin ma chu abeingat ngat mai ani tuna chuan Delhi Police Constable mai ni thin kha atumru na le abeidon du lo na wangin Assistant Commissioner of Police anilu to mai don ani ama a kapu ati thin takhan tuna chuan sir tinan ko ve thung to dona ama po hian soya ka thian te na sir min han ti tur chu a he de hu main ka ria maro chu ka thian te vek an ni a tu ma ka en niam lawang ti in a soy ni angai san katia a en ton tlak katia keima ngei po hian ama hi kolampui na thu kazuk thon ve to nge ani anuna tang hian thil tam tak zir tur kan neya chu do theina te taimak na te ti sham na te beidon na po ne zel theina nun nei apoimo zia alang chiang le a hetia IPS officer ni tur hian tum ruklai exam abeya heti chung hian ashan pa in leave voi khat ma alalova coaching po voi khat ma kallova asual chua ve lieu ani a hedin hun po hi aphu hle ati thei ome a chanchin hi thui tak soitur ka hrelem lova amai ro chu angai sanom maya chu wangin a lekhazir dan toite ka hantar lang ve ani kalome